we are condemned. We are proven guilty, and there is a punishment. Kachiko natotongi esalavata. Yanabuna kakina opolo Roma. Therefore, there is no condemnation for those that are in Christ. Nanomu mai dingomi chisu, nanomu mai kunebe chisu, nanomu tauri chisu, nanomu sabato kaino sa eon kituranga, sa kautani hikina beiko, na kaibato kaino beidun rubi. The condemnation that is supposed to come on you, it's no longer, it has been removed. Sebadao. Amen. The was going to condemn is a judicial terms. Can we say the was going to justify or justification? Can we say? And the killer told the world that God is our judge. He's God's supreme judge. God is the judge of people. In his demand for righteous, sin leads to condemnation and death. Better than only tutu baga watu lewa turani lewa naklau. Kadi mantego ko nambula sama nambula ibola balda ena baga dorki na tamata medun rubi mai buana klu no mission na turanga ina na lago mai burabura kabe kedani volta. The mission of Jesus was not to condemn the world but to save it by bearing on the cross the sin that belonged to his people. Ana choni na keno wasito tigina tirga bitu kena tigina tirga walu. He did not come and condemn the world. He came so that he can save the world. Nanona lago kwa mele turu kwa na kende tutongi to dogona tamata. Me rauki na viko batikiau mindaru na lala mai na veidun rubi ni klo sa veidun rubi tuki na kwa and then they Vira era segani na dingomi chisu, segani na beibu tuni. Amen. Na kaina ado na veidun rubi ni klo, the condemnation will be with them when they die and when they face God in the great white throne judgment. Amen. Sarananga ele condemned kina to hell, to eternal damnation. Amen. Amen. Hallelujah. Kanga na banga lala taka na veidun rubia. Yana tamata me tuba taki Kristo ena kabini singday. Sengani tu na lut. I'm part of a church. I belong to this church. I'm the pastor of this church. I belong to the Assemblies of God. Well and good. But that does not guarantee to me heaven. That does not remove damnation. That does not remove the condemnation because of our sinful life. Only when we receive Jesus are we exempted from the condemnation. Amen. For those sinful people. Kanta baka binibina kina buwana turangan dendai. Kabe kenda ni volta munisa sengni lawai medunrubi. Oira todo oira sa tubata ke Kristo Chisu. Maroya na mubeo kani bata kena turanga. Tango maka na mubeo kani bata kena turanga. Kakuni baka sambu tagawale tunga. Kakuni baka rawa tagawale tunga. Na kena no mungutubata ni nabeo kani bata kena turanga. Tuna sala rano mai baka wele takina rano mai. Sabuka kena na munra ubeo kani bata kena turanga. Au baka sama takana ngone dinroi. Tubi na kwa na lomo ni vale. Amen. Gai dingi tako kaya. Men beauty tamana men la wayani ki burubura. Baba yavo. Eza ngutu tani wa na beo kani bata kena turanga. He is no longer in the house. He's no longer enjoying the fellowship and the blessing that is in the house. He was out there in the world. Baba yavo. Etrai koya. Na biba zadani ke burubura. Yavo me bibutuni. Lesu tale waiki na buana klo. No mi tabo yiko. No mi tabo yao. Marre tango maka no mu beo kani bata kena klo. Tango maka no sakuni bata kena Kristo. Ene kabini signi dai. Ne karua nindina. Kau bina kata mo dabuto bikenda. Senga walanga ni sa senga walanga ni dunrubi. Kwa sa tu bata kena Kristo kono landa kena karua ni nonda lesoni. Kabe kata sa tu bata kena Kristo. Ay rebosta tu bata kena Kristo. If a person be in Christ, he is a new creature. So if anyone is in Christ, there is a new creation. Everything old has passed away. See, everything
has become new. Nisa tuba te Kristo endona tamata sanga imbulibo sa lakotane bi kamakawa reda saya de mebo nakakita. Na tamata tuba te ke Kristo. Tamata tuba te ke Kristo kabi kenda Christians are brand new people. Tamata wo. Nabuto tuba ngo new creation. Amen. Nabuto sa ngabi ko nyo sa tamata bulibo. Bulibo. Christians are brand new people. The Holy Spirit gives them life. They are not the same anymore. Na tamata ni sama tumata kay Kristo sa everyone do na brain bulibo. Therefore, to be in Christ is to be a new creation. This new creation is brought about by the Holy Spirit, the agent of regeneration. The Holy Spirit, an agent of regeneration, and the giver of divine birth. And the second radar, matani to Nicolo. Amen. Sabarayango, sa sudu eneango, sabarayalo, sa sudu eneango. Kanda and dona tamata, dona enda, sudu maikina neango, and the sabarayango. Evan ngona mozingomi chisuki, the Zagabego nel tambu. But sudumi barayalo, you become a new creation. No, being bully na kalo, being bully and was. He spoke things into existence. A second to the car, they was in a column and bass in the car. Yano being bully, but the Gaiko, Satiko Nelomu, Satiko Nalomamu, and Matitune Lomu, Gaiba, and a clo, may bring bully Bokina. Tukin and Nomambula, na bring ba, Tukin and Nomambula, na Bivadi, Tukin and Nomambula, na hate, Tukin and Nomambula, na evil, Tukin and Nomambula, na Thundu. Tuve que no mambula ni barbarda. Na sangayado, sangay bem bully bow na kalaw. E usimingo, may no bem bully, me bully ro malangi bata kay burabura. Breta sangan do naka, e kadi mga mere mai, hasare mai, kadi mga kabera mai, kadi mga kamay bunde. Eni yado beko, en do tan na bem bully. E tu naka sangata yani na kalaw. Tu na mbula makaw kina no mambula. Tu na mbula makaw kina no mbula. Gay viso tagaya, me gay bully kina kalaw, en do na kabo. Yiko, and as a Daniel Tamu, and the Mubamba Jesu, you are a new creation. Huh? You are God's new creative work. Amen. Christians are not reformed. Christians are not rehabilitated. Christians are not re-educated. They are recreated. Because you are recreated, you are a new creation. I'm a new creation. I'm a brand new man. Hallelujah. A new creation living in vital union with Christ. Nanomu sa sema bata kay Kristo. Nanomu tu bata kay Kristo. Nanomu tu bata kay Kristo. Ongay kadiba kinoiko. Naturangan na tamu. May daga-daga kina no mumula. May bagay tigo-tigo kina no mumula. May waya doro chuko kwa na mbula ni bisaw. Kina no mumula. Kani basara na kaya baga buna na kau-kau dito daga talamay na mati. Sa mati to na turanga. Kay ngubo na turanga na tamu. Kay tudake. Na kau-kau ba talaga ya? Na kau-kau talaga kadiba na namusa tuba kay Kristo. Amen. And the Satamatam Bulibo, we are a new creation. We are a brand new man. Hallelujah.
na brand new tunga. Motokar tungo, leo cinta nembagi. Saha. Tama sa sana. Tepata may bici. Sabi ka tunga lo tumena. Lo tunang girikapa. Hari sa ambagin tu ambag rua. Yoiko, and we sing a todo. You are brand new. Amen. Vitali na kaya na tamata. Vitali na numumbula makawa. Na lenga veiko na numuchungana numumbula makawa. Na numumbula makawa sama imbuluti. Na ngayon sama ipaptes kina na wai o sama kantita ka sambuluti na imbulum bulu wai hallelujah na nomu tamata makawa. Sa tude kamay na tamata wow. Eu thina klo kasabana mata kilo malangi. Na mutuge lo malangi na tamata sudawau kena tamata bulibau. Hallelujah. E baka thorbi kenda na kalona yalo tamo. Mokabi kumni, we are all brand new every day of our life. I mean it. I mean it. Sanga sa ko chuchu sa sama ka masena. O brother Sim and a brand new 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 chunga ko khoya. Amen. At conversion, believers are not merely turning over a new leaf. They are beginning a new life under the new master. Tamatabakamulay are not just forgiven. They are changed into a new creation. You are more than that. Iko sa tamata bo. Dotani no mbuli na kalona. Buli burubura. Dotani no mbuli na tamata. Me tamata bo. Amen. Obuna ka tamuni talake. Raida bo. Na inaki ni bunongo mo redi kondono. Ni na may lote na mazamingo, e na may lote ka na tamata brand new. Ha? Kuna mga tara na nduka. Kuna mga tara na malmulong masini labi linga rao kineke. Kuna mga tara na vika sudende sutaba. Mosino mo ito labi rao kinananduma mo. Mulang sere lomani bani lotongo. Awi na kata mo kabe kemo niyandendai. Hela ni sa tumata kay Kristo en dono tamata sa bulipo. He is a new creation. Amen. Na mbagi mengo oni tamata bochunga. Sabada. Wada bini sa salulumai. Erani salulumai. Hallelujah. Erani sikamai. Erani yali mai sonaka. Ena tamata loma. Sabaga boichunga. Sabaga boichunga. Sa tamata wow. Amen. Being a new creation does not mean that we are perfect. I said you can remember that you are perfect. Eh? It means that we are changed and we are being changed. We are changed and we are being changed. Come next week, when you sit in the house of the Lord, you are still a brand new creation. New creation is a gift from God which is received by faith. Huh? Praise the Lord. God is surely the author of the second creation as he was of the first. Okay, the author of the first creation. Amen. Author telling the second creation. Ni kuwa sambu lichu kwaya endona tamata bo. Bule chuko kwaya endona songo leni lotu bo. Amen. Bule chuko kwaya endona uma tamata bo. Yiko batake ya undor sao. Kati chuko endona na bimbuli bo go nakalwena. Daga ni tamu. Amen. So we must both receive the gift of being a new creation and the challenge to live the life of a new creation. And the sanga imbuleti ngo kenda. Menda bula taka na bula ni tamatabo. That's the challenge. Amen. Receive the new creation and receive the challenge to live the life of a new creation. Na tamate. Bo bula taka na bula bo. Na tamata
Kalai rawa. Kena velu tagi ni kalo, velu tagi ni alutamu. Dau baka malu tei kwa, dau baka tu sei kwa. Dau kere vevo soti. That's the challenge to live the life of a new creation. I'm challenging you today. You are a brand new person. Amen. Amen. Senga wala nga no sa tamatang bulibo, kami kenda na nonde lesoni, sa lakotani na vei ka makawa. Everything all has passed away. Sa lakotani sa nga na vei ka makawa. No manimbula. Kaya baka samberin dua tukun na vei ka muni, au sama yung ngusu ni kaluchu vei ka muni. Sa lakotani na vei ka makawa. Amen. Na bala-bala ni bula makawa. Na lasa makawa. Na ngangandre makawa. Na ka makawa tau dhoko. Habe kane voltamu. Sa lautani. Passed away. Amen. Kako talnonga ile subo tale. So ile subo chunga na lasa makawa. Hello. Kamakawa is the old order of sin, and death has gone. Nakando may pipa kang buong bulat ay chiko. May bala-bala ta. Patikin naman. No, to bala-bala todo. Sa lautan. Ang bulan ni nanomi ko nga, sinful desire, the sinful human nature has been dealt a death blow. Natamata makawa. Amen. Sa wakoti. Samate. Salakotani. Sabagamode. Pwede na yalo ni papitiso anyway. Let me. Muni sa tabulubudi o todo. Kaya kasi nga doon mo tabulubudi. Okay. Na yalo ni papitiso anyway. Papitiso anyway na nung may tabulubudi. Okay. Naturang ko chiso kaya papitiso anyway. O kaya sa nga doon may papitiso anyway. Tuno kaya. Belatin yang abi kemundo au na dakabango. Okay. Na tambalo budi. Ndo na kene yalo lo makaka na serango. Na no mutamata makaonga salimbulu. O chisu ya mbulu ko na mbulu ngele. Sa mate na turanga ko na sina ni tunga kia. Ena ka ubele mbulu. O iko ni sa mate patake chisu na no mutamata makawa. Ena sina ni maroi chunga ibala na tamata makawa. Kaya baka maroi chunga ibala na tamata makawa. Zabanelo, enamboi, enambona. Kanda udakin teman-teman kau andolei, bulu. Esra, saling bulu na teman-teman kau. Pada mana namu tudak kau mana teman-teman buli po. Lubi ni kau, na teman-teman kau, kau ando biang bulu cuma bulu kau. All things have passed away. Sam bulu kau ya. Sabak modikin kau iko. Saya apa? Saya ndobi kita kok kebaka sama ti menang le maro chuko na ngoni mate. Endo le mbulunga na ngoni mate. Saya baka kino ko nyosa soli mbulo be chisu tukuna ke bura-bura nam tambulu budi na wai sa mbulungo ko peni makawa. Ko lide makawa sambulu. O venga satu dake o lidebo. Ko itinchungo na new creation. Amen. Praise the Lord. All ways of thinking, all distinctions have been abolished for those who are in Christ. In its place, the new has come. Katoliko sa yado me bo na ka kedena. The new has come. Amen. Koengo na pongo. Kona brand new ngo, ni tamat satu bati Kristo. Goe vou dake mai. Nanonda sereki mai, vambomula mai ichipita. Kongo e vou dake mai kia. Era tu na ndona mbulu makawa. Era vambomula tu. Era daga tu. Era le waitu. Ngaune ni moden, ngaune ni andra, ngaune ni ceiling, ngaune ni kana, na lebe ni kamera rawata, era mbambula, ngaune mutu dake kena.
era lewai. Yang ngai ndona mula bisa o yadho vira. Era ngai sireki mai Egypta. Kona vogo chungo is more brand new when the Israelites was set free from Egypt. Hand on a kabo. Kongo e vodake mai na vo inona sireki na Israeli mai Egypta. Dona ngona raba mbolo tu mai Papiloni. Era kau mbolo sarale tawana na ya ngele altaki. Ngai wasa na kau kebaka oni na dhala meau oni na kau. Era ngai kau mbolo ki Papiloni. O te bitu sa bulamaki era sanga sireki mai Papiloni. Na vongo it's more brand new when they were released from Babylon. Na vongo shulebi kenda na kau ndai turaga hallelujah kena marahama e vo mai na bikaba vo todako. This is the brand newest of all the new things that you have enjoyed in life. Dona kabo, hallelujah, nangono ko sa graduate mai kina. Amen. O sa taurithwa, o sa vai sala ni buli mai, sa roka, sa mai daka. E so na kabo bo, e ado kina no mambula, o bina ta mo kabe ko, na vi kabo e ado ngo ni sa mai tuba te Kristo, e na bo chunga, e na kabo chunga. No, e na bo chunga ni mataka. Amen. Kabe kenda. Sa yado me bo. Vei kakena. Amen. Dona ngau nanda tobeleke na independence. Amen. Anda warong tu pertania. Sarawata na independence na nando nu ando na kabo. Au bina kata mo kabe kenda. Na bo ni mbula. Era wata na tamata ni sa mai tuba te Kristo. E po dake mai na bo ya. Amen. Amen. Heda ngau na sa solibi ko na ngalala. Amen. Mosa da kaba ngana bikanga o da kaba. Au baka sam tazar. Mutal na tamna bikimni. Au sa boruli da dak. Au sa boruli da dak, musali da dak. Musali da dak matintu. Subutu ma samba gibida. Amen. Sangai lo mai no ngungahi. Sangai bulia mai na king tapako pataki no ngungu musang. Betul saya tuan lebih sahaja. Sebenarnya bukan nak bagi rusuh tuan. Betul kan usah lagi tak tak. Satu biar orang lalu mau usah lagi tak apa suruh kau ya. Saya boleh serang mau kau biar. Ya tuan apa? Praise the Lord. Saya kalau usah lalu. Lalu mereka tak tunga. Sangat sandu nang lalu. Sandu lebih sah. Aku bina kata muka bikin ni. Ada mi pun lebih kata bukan satu betul Kristo. Pun mereka kita nanti bakal sama tangan teman. Nona bakadhi mo po. Nona reki po. Vito kani bata kina yalo tambe po. Nona bose po. Nona rama po. Hallelujah. Kana kalau sai eva me po. Na vika kena. Au sama di kata ka juga pale lotengo. All things have become new. E po veiko. Hallelujah. Nona bosa. E po veiko na bula po. E po veiko na vito kani bata kina turanga yalo tambu. Baka sama tanga manongo. Hallelujah. Na halo tama ndau dhuru miranga na beti. Pela lati bakau. Na halo tama ndau dhuru miranga na tui. Ndau dhuru miranga na profita. Ini saya yado mai. Hallelujah. Buana tamata e tuba te Kristo. Sa mai bagai tigo na turanga na halo tamu. Sa mai boso beigo na turanga na halo tamu. Sandau na mai biba kau kote gibeko. Sandau na mai biba salame. Hela kabau. Hallelujah. Sarang masuk pada turang, sarang dari kamu, sama sudah ngosot tu dengan Allah, haleluya. Aku bakal sementara, aku sini kila nangono, amata ini nunggu dia murid tebor. Brand new ide happen. Nangono usah bagai yang tadi nanti Yesus, sah manifest hal, aku sah kurung itu ya. Hai, apa ya? Kamu. Power and authority that is in the name of Jesus. Amen. Kabo. Kabe kadini volta munisa. Tuba teki Kristo en dona tamata. Sambulibo. Brand new. All things have become new. Na bosa kabe ang tayo behold, see. Bosa ni biba kurumbu itaki. Au tabuto chugo nungo mukachu bikumde biba kurumbu itaki na kru. Wekene nandai. Keba osa mirongo danisa. Kabo na bikato da obina kata mo kabiko. Bikato da ngai rito ngona bandin din taka. Ena na kabana kalume kabo ubiko. Dubo kusome na maso na kabini sini dai. Hallelujah. Maro taka na mbula bata kena turanga.
Marau tagi koe. Kabo, kabo, kabo. Amen.